Pemirsa harga pabuat pokok moali nincap, dawag sawetara sasi sanelintang harga beras kauningin sayan mal. Sawetara pedagang ring pasar Badung matutang, yening wenten penincapan harga beras dawag November war sanelintang. Selitunggil pedagang ring pasar Badung nyaman Kodriani Masang pengharga beras sampun ngemalang pemekas beras merah putri sejati rauh mangkin sampun munggah ring pengharga 315 tali rupiah a kilogram. Penincapan harga beras inucap sampun memargi dawak sasi November warsane lintang. Harga beras sampun ping akeh nincap sawetara 5 tali rupiah. Keadaan inucap mejanten nanging pekang saking pedagang santukan mawasana ring adolan ipun. Tios podolan beras antuk kewentenan sane ageng paikatan dane taler ngadol beras eceran a kilogram. Harga beras eceran rauh mangkin 14 tali rupiah a kilogram. Asapun ikat taler pamakas ring harga beras C4 sedurungnya ne sata 6,5 tali rupiah rauh mangkin nincap dados sata ulung 5 tali selai kilogram. Sedurung penincapan harga inucap harga normal beras kemasan selai kilogram merah Putri sejati sata 8,5 tali rupiah kantos sata 10 tali rupiah. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.